Mmofra Mmere ebaso live ewo ahenkan 93.3 FM so kwasiada yi ene kwasiada bia abata uma yenhia Mmofra uma yenhia na duma chede ebeboa ene de mobaya yempanimpa di yie no yemfa ho chirechiremre mo eye Mmofra Mmere eye ahenkan 93.3 FM kwasiada yi ene kwasiada bia after church. Drama group. Yeah, what is that? Drama group. Yeah, what is that? Too many shame for day. One number seven say, Miri be sunny will say, one crony wall. Now me say, one crown and back on one. A beanie a jar, a bisuni and I send me to a young nammy, I'm a sister me, find a soul baby. Ain't the woman shadow Sarah? And the cell baby, and the cell baby. Ain't the Bejana Mana yesterday?
can run, but you can hide. Stop destroying this earth. Ebusian for Mamunyina Kwaba, Edeba Henka 93.3 FM so. Ebra ason say ya ne yan kwada ne nyankita odie. Eno nti Mmofra Mmere Dwumadie Breno ason. Afia Ampfowaa Studios na yetie yi. Ya yede Dwumadie ebasomo. Eno nti diachi ewa be fontenta kese de su YouTube. Eno Facebook Ahenka 93.3 FM. Mmofra Mmere Breno naso no. Eno nti frefre wudi anum na munyina muntwa nhia. Entie Mmofra Mmere Dwumadie no. Drama group na ye krado eneso. Bonom ede de wo ho ebrel. Emu odu ye papa. Eno nti nkwada munyina muntwa chenku na muntie bi ebeboa pa.
ene drama no mo de ba no eye nkwada de papa penti nkwada muncha enhia na muntie bi empanifo so de wom kakra kete wese enu nti mpanifo nyina so mfa emfa odo ene biakoye ntie dwumadie bi na dua Wajin channel 0594841044 0594841044 Bidi ade Afia Ampfowaa Mina midi dwumadie ho chiame Kwame Asante de na mabe fontenta kase no so Facebook Na ansa na dwumadie be sha sese ne da ye no no ye fa futuo tew embra na fa ye nhye ase ena futu sem a mewo kwama enkwada no kwama aketebogafo amutie me ene awie entia na aketebogafo amutie me no afutu sem a mewo edemamo ne se Kwada ewo se ubu ade respect adibuo respect yade bi ahuia ye papa enu ntisa kwada pese ko wanim ewa brabo mu pese wunyi be ye de wa okra epe no a agire ubu ade adibuo so de nipa edura chire pa me pa cho o se me pa cho se bi nya de we ma me pa cho o se sen me pa cho no Adibuo enya me pa chonko a se ubu ade no ebro me pa cho so enu ntisa me kan adibu a wa wunim se wudi ani die ema de sefata no wudi ani die ani obuo ema even wonamfofo enu nyina ya adibuo ni bia o ka me pa cho no enu bebo amakwada ani so ade hunu abam esan se yesid enam dua so mahoma ehunu soro eye dua na ebema ahoma ehunu soro enti wadibuo no bema wadru soro pa Tisa kwada umuade na o maame frase yes akwafia manu yes baby ukranka yes o fra no mommy was ye wey o maame bronya be umuade a o de konkofo fie kwahwade akwada bi umuade bia ubehunu ne bobre bronya bremu sa atwena ho no mekira socks no yato a unkwa de anya nto de ya bu atoso ne bi ya nto ma da sanse umuade enti akwada adebuo esiwani so a na se udi ya wadwuma ubuade a bronya bremu ubehu nsenkyerene enti no sakwada chi bibia firi ne na ho ana se na gya ho na wanka me paatro man paatro me hia wei poa o maame no oya de kwana ma wa papa oya de kwana ma wa eya ne din enti ni ya buade akwada pese ko wani mu abrabo mu a pese o maame eye wakoma so ade pese o papa eye wakoma so ade a buade respect enti afutu kakra me wode ma wono no midi Afia Ampfowaa mi twa me ho abatel me ba obete drama group no enka Mmofra Mmere dwumadi ekoso ahenkan 93.3 FM so. Kwasia de bia after church. Eho ena mmofra yama won kwan na aduma chede nyamede adua won madi. Sanso ene nam Mmofra Mmere so. Ema ye ma enchechire se de beye a obeti abrabo asabo abrabo pa. Na wanyina beye mpanimpa. Se Mmofra Mmere kwasia de bia ewo ahenkan 93.3 FM so. Eye after church. Ane Mmofra Mmere obatampe Ebrenye Mmofra Mmere Mmofra Mmere Ebaso live ewo ahenkan 93.3 FM so. Kwasiada yi ene kwasiada bia abata uma yenhia Mmofra uma yenhia na duma chede ebebo ene de mobaya ye mpanimpa di yie no yemfa ho chechire mremo eye Mmofra Mmere eye ahenkan 93.3 FM kwasiada yi ene kwasiada bia after church. You do it for your children too.
much greener world. Children of the future. Children of the future. Children of the future. Save it for my children. Children of the future. Give it hand. Save the children of the world. Drama group. Yeah, what is that? Hey, Mira, my Miss Cannon Fantage and Maquala. Sikaben, for a nutritory form. Akran medical cashes are Akran Yameba, or Farmachi, and I will call Wale, coach Emperor, and I walk on a corner so I was some way. Maybe Mouse Sika Factoria for one nutritory form. Hey, I call Uncle I said that no man. Why did I say? Why did I say? Because I the town for a nutritory form now, Miniscavia and the Macron, who so by in a bosom. Ah, I am in Casa Buffisam champion. Hey, would you make a best cable and I could tell you why? Drama group. Yeah, what is that? Come on, say I chef ayali fugu asa. Hey, you know can he say? Hey, boy, anya chila apache. Anya apache a otwa no so. Hey, you know can say woman na TH le. Me ade nyankopon omo ma me wa ade ma ga che omo fresh body say e bia na. Mami o boy ya me hu no. Ne baba ku no yale boga na ba. Me fra kra no about so ba be ware me. Hey, Dabi. Echafu abusua enkwo ho. E ma me nkwo wo. Enkwo wale your sister.
Na kwa wo na etwafo nko a. Me makokwa ware abrochile o, makokwa wale abrochile. Eh. Kwa wale no. Ebehia. Ebehia ne bye bye why. Bye o. Etwafo ebusia na akwa wale no. Boy. Drama group. Yeah, what is that? Ako. I don't want any sound. I had any sound. And I'm ready. Oi, when you move for me about one low. And tell them I had any sound. Soon me dear friend, sir. Jai. Put him and knew him for me about one low. A dem a bon sound. So nim akola ya bane tibia. Why ba? Kasa oba. Ofa mechi, medical catch ofa mechi. E na wako twempra na wa kasa oba. Hwe. E na dem anya me mamu. Week we am. Mon pack mu nyama mu frifia. Ye yentu. Ebi say dan me nu na na esi ye. Wo no na esi. E na untu a pamoba no. Onko. Na menya ho wo sisi e a obegu manimas. Pamoba no ana ompamo na mumienu nyamuntu. Obia no obetu. Me so me pamo ne nso. Ha, me piaba, me ba no. Na ma pack mu nyoma. Na me ba na osuntu a ye behu ndo ye be ma wo fia. Maka kire wo. Drama group. Yeah, what is that? Ako. Ohima, mani jinhu pese me wale. Na Johnson. Na ufie ho ayalifuo bi ani ho. O da bi. Na onamfufuo nso e. Da bi. Ah, na leti na bi sama asem. Yes or no? Abranti also open me. Yes or no? O da bi. Na o maame no papa nso ayalifuo bi ani ho te omo nchen. Da bi. Na webusuye mo nso e. Ah, na leti na bi sama asem we. Abranti amimi ko. O da bi. Yes or no? Ayalifuo bi ani ho. Da bi. Na namfufuo nso ayalifuo bi ani ho. Da bi. Ah. Yo, na leti na mpa alifo asem sa. Me mpo amasem wan gaga ni etwafo no mu twam. Me mpo amasem kitikiti ba kumpo sei. Ase eba de rade na de chenti de rade pe no oye. Brani opo amasem. O da mi mpo amasem. Opo amasem a bla bi otie ya ni nua ye otwafo. Me kwakofa no wa tena ho awale no. O da bi. 100% wale. O de ye ochinyambo a me maame wo honom no aba la me si mi agasa me ba mu fie ho abehwe sa ayalifuo bi ani honom a o ye ablam du betinchi oni na yo me de makan na mi kofi yo Drama group. Yeah, what is that? Ako. Abusiafo mabo maba mba na bo wamba we me se onu me nkwa me ba oba na o se dem na no twa nsuo ma nyame ya kire me sa ma me ofa machi na kwa nyamo no hwe na no na twa nsuo baba ah na wo ye kokokoko ah Soro. Kokokoko ah ko yan ko ma papa yan ko Rade samba yare why mabusiafo nyina esre ye me kun so esre ade bua me why samba yare Uye ye diwasi yanko po besa yale besin Drama group. Yeah, what is that? Ako. My sister Miss Benjamin dear. Me call doctor home. I say Bema. Bema, me Bajina.
Mama Timmy, na me say fresh boy bi o me nya hunu so I say me kamfo ne kakro. So ye, na ma jeje na so bi me baba gina cheche. Me si ga ba gina. Me ma ho mbra, ma gina cheche. Ba gina na ni din dia e bet no. E be fe say. Ish nyame cha na say shiura. Ene we dia shishi. One kwamesi oboga bab we boga ba eya boga ba na eba boga nkasa ode mame den fruits dia de me be di bi fu aye to sia so nche me ma so atwe shishi na wo aka wa be wale amini kwama ni say die wan wale ya me se abrochi na kwakwari o wo de bi abrochi de ya jaisa shishi pezena mi koja shishi Drama group. Ya ngati se ako. Drama group. Ya ngati se ako. Madam for now where I mean who you now swear Mesa na obra nere no awo awo brante kama ni ti den ba to yemu ababa wo ye odwini hu anka sa me dem me bla na ka so duebo adi se ne opa no enya no adan me ko to se na ababa wa ni esi dua bi ase oni na danfo ankra mienu bi twem mo ayarefo no mo sere wom na adani abo no angasa ne so me kra won se me brought krom ti me ka chen senka o me fa wo na o se wonim dressing won so me de yin say ya sem keke na me ka cho na me se on de se wonim dressing ni office kan e mami e se me de wa wonim me dada boy na akura ne utina enti keka mukrampo na wangu sa akura ne ne wa kekam we mumu popra na bia nam ka say fake today mumu ni bi kura ni nyansa ti se ne yansu ni nyansa na but me anya me de se wa wumu afi no ba be today as a photo kakra me de ma wa akwa che obra ne se hwenu ambo na ere no hwenu an ye no no krambo no dachi bi so ankofa asem bi so amba aya me na ya na meni able wo ga ne so se empese enya ne hwe why today nyambo chi na be hia asa chi na be ba kulo ai Drama group. Ya ngati se ako. Drama group. Ya ngati se ako. La na usu mi wa di ade aye mini ama odai o baba wa lo ka je me sa ya lifu obi anu wa busuam ina ma wa me ba mu ma ni ti gengre yo di ti we se me ka chila se tu ya se aye ma me ka chila se ko obi ya le ya eye de ya ne ba no so wo obeye cheni erade boa bi wat me ka chila se ya le fo de nya ti mu mani ti greyi we asa bosum ye we obi aba ni ti kakere ko be ko so ye mumu e wuti ni kura o fiu so wona kura o fiu erade wona be tete no me da mi ko ye juma wa akranti ti mi ra tu ko ni afade di wachi ye so mi ko ye juma nde wona be tete nti me da me kwa ti se me ko wai rade ko nti midru ma flower na sambe na madam fi baba be ka jire me hello sister no hello sister ne yase wa wo na wu mumu me pamade ma wu mumu a me pamade adai ko man se adai so wo slow bi be si na wu madam fu jaisa na wo ya bone Kroma lu se nyina obi twasukura ni yesere na gaga no masakra me kwa sorry sana we Assemblies of God me see and me ba masodi ho ne mabeka ta se wonye no masodi peli so ye wonye pa adai so yes say no yes ya I say committee manager ni ndi me man aduane ni ti boso ma we ya ne ma mumu ti kakra ka we obi aba ohun se mumu na eba no
Tishana Tadio, you say Yashana Tadio, and I'm a funny messy dress and I send Natalia. Dress never I'm your sister Jay. Ah, where's that kind of row? Ah, now two slip of what's a day. I mean, Yana, Sally. Miss me, Massacre. I am a miss of woman, and I'll call you. Oh, sister. You never got your say. Dimage, when dimage, me, the papa, me, me, dimage, one, when me, what to that's you buy the bar. I am family, me, cook me, transfer to India. Eh, me, papa, baby, come on, and oh, what's not? Me pack him in Yamana. Ah, pack on him and ninja Oku. Onya sheti onya na odi ne ko Vefli me so yo mumu school pie be se kwa fie na sister day pie de sister o china nyamba wa ko man mi se mom pa de pa kasa kwa no obi akwa ne batan tan bia Drama group Ya no te se ako. Drama group Ya no te se ako. Seme koto na mi waye. Mame Wanya mame na dia se ya le imu aye di o de mama fa no hospital ana. mame Wanya ye ede nyame ase. Sisi aso utmi kasa. You know what bomb me din. Someone Ede nyame ase. mama na papa we Papa. Onu na da no onu nwa be ma ne koye no. nti omumbaye Omumbai. Na why na gina hoyi? papa mia Ana mani su na rem kusu. Asise sa asme gba kokko. papa wa Ya baba ni ana. One wan baba. wo se anya oba ne me Afedi o be ka so baba. papa me wato me papa ago Wanya man pa chaw me am eda ase. man pa chaw enra enumle ni das enra ya da sole ya no da sole na oba no yale menti ase ana me se na me de neba Ne fa ne kwai. ma me na se me menti me fa lim kasa sanya me ba Etinzi a de ne ba de wa. me de neblo O de ne be mu. Ni sika na nyon na re. ma me ye de sika ni adi awie me de neblo Fa ne ko na haya. ma me de me kwa ko bo me play mine She, fa ne ko na ka hale. Akimo pa mama. Mo pa mama. Mo ka. Mo pa mo ga mo wa. Mama me de me ko wai. So nsu die mu aye de. Fa ne ko wai. Mama me de ja me ko ko bo. Esi a onya ba no de ne ko na ba sha ozo no. Kwai. Akimo pa mama. Ko wai ko. Akimo pa mama. Jina wai. Ewi ase so bi yare mfansere no. Efri se obi nim da achi asem. Drama group Ya no te se ako. Why can't you do it for your children too? If you all can give it hand, we all can do so much, oh mama, to break my green wall, to break my green wall. Children of the future. Children of the future. Save it for my children. Children of the future. Give it hand, save the children of the world.
Ebusianfo drama group na wote wo monka no. Enenso drama e wo ho no mo de aba no. Mejidi ye pasa nkwada mafamu abade. Empanifo so amotete man so afamu adesua. Ya obi abehwe ede aboa etutututu ne hofo na yenyina ya setena mu ayefefefe. Enkwada mpem bebre nkwala na pasresre pa ni atwetwe. Ubetimi achira wadwin 0594-841044 0594-841044 Ubetimi so afre na wachira wadwin na drama na baye no chira wadwin 0201-944-485 0201-944-485 and 0554-820-910 Natural waje atwetwe ne asresere obi won mo hu yarefo ana wodane fam o wo besere no asre no ya sani o mani nyina nsunsanso wo ho nkwada ko suku titru wo ko suku no na danfo bi eye yarefo a ne nan no katwimu a wo besere no asre no yenyina ya sukufu openti minimasam kra mekai ebu okra kire fo no mbekira de no teacher ni gina ho akira de na yesre no na sukufu da no form twe asam wa teacher ni kire no wonte so dogo bi no abe yenje so ni ye mofra ni yenda achi o no age so sentimu mayan so omumu ye hello mofra ni yenda achi o me pacho di ni baby akasa free okay start the day yetie wo no ma fikye o fikye ya lefo o hu obi a o yare a o hu ni so on de on kanipa ho ni te bia e nipa ikasa kiro mo solo mo sira ya lefo ni so mu nyina yi nipa obi ni mo di daatu ni frère no ntina me frère yo yada sepa sister de day also bet me after 0201-944-485 and 0554-820-910 natural waje adesua be na wo se ya fafiri sa drama yi mu o hwe drama ni mu a wo ma no mo sere nkofo pa no ba ko so ekọ wo emum empembebre ne ya na yente nioma biase obu wonu mu wono so be wasere nkofo asra sabe ho asa wono so be wono na ne ba no chimato bi wone ho ya yenja sa nioma no na me ka asukufo pasre pa teacher ni gina blackboard ani mo kira de no no be na kwaido wow na trika ni esre because am bi school for be straight teacher bi o se teacher ni no atade na ehye no wo hye blue na blue no ebi dafa atade no ebi jefa na ebi anjefa blue ni didam asre trika me pamo mu si abonten enti no sa anyo keten we ye njai enti wonso drama ye ba ye de wasua afri mo no pawaje nche ne bra fresh na kire wadwene obi ani wonu mo obompa ye se wonkonkwo wo oyarefo obi ani wonu mo nyem a obompa ye hyada kwani nkotodwa ni mbompa ye se rade eba mi be we ma me yarefo dabi minji ndi se bi asipen de nyankopon penso ena woye enkwada no ochecha de ope ena wode ma ntino ya na yehu obi no yarefo sa no muma yensusu nka yensusu nsre nipa no na enye Ghana for pesa de no dodo abibifo pa twetwe dodo ntimo mi ahwe ne yenjae children, do it. Me do it for my children. Just do it. So why can't you do it
for your children too. Menkwala mo nso butie wo fie no Mmofra Mmere na mo nkyerɛ me ade kora mo nso masua afri sa drama yi mu efiti na ekɔ be wo basere wo bi basere gafo obu akora ya wo no ntimi nkaso no okasa na keka boso wa hu na yesre di pane dan form twe hello Mmofra ne yenda achi o ntumi ensu omu yi me pa chodin ni baby akasa free Sinyantachi achimasani. Yo, Papa Cho yetie wo. Madam, didi kane dasipa ne asa akroyi awachire nkore. Pe obi wo kora akwosire no a. O ma wo onwo ana obampo ayesa. Owo a obeto yare ama. Wo hwe babu mu a yati me Elisha at Elijah. Ankore bi kwosire no. Akokora tipa problem. O commande ama sisire abachi won nyina we enti yebetire nkwara no obi ni mo oblim ko ahyafe ana obi wiase ayewrade ana do baaye so wo sipi so wachi oye den na wada wrade ase enti nkwara no on fanye kutusem ana meni age agro no pa yo asesire no on twaso yo me so me das papa Papa nyantachi akaye Bible mu akokora tipa aha saa asem no so wo kae enti asresre ni atwetwe de nyame anum no kura ni anya kura enye kura enye suban papa e wo se eye soso wo ya kwada titru kura de wo se wo yifri wabra bom kura hello Mmofra ne yenda achi o It's mama yeso muye. Pachodini baby akasa free. Efeme homina. We homina na den na wasua afri drama ni mu. Mesia se shena manfio yari phobia. Ana se mantisi mi ho free no. Why are dear? Enti drama na hu ni sai. Mpa cheye. Eye pa. Okay. Way adene diaba SMS. I see the dino aye too hype summer boy. I see otie lie. I watch him oda jodro. New sakumono. See ye size. Eti wuso betimi achira wadwene. Facebook ni YouTube ya de demo honomo. Shawadwene enne drama no uhunu ne sen na de ben aba ena ubefa bi afiri mu atu nkwada no sofo asema me kai me tese me kai pa se school teacher ni shoe kra na yesre adio uswa uhunu sa ne oma we nyina wunyini a ena uhunu se Etido awase ye nyina ya hwe na sa asresre ni atwetwe ye yifri yabrabom etiba menkwada no ho nso da membuso omo kakra ewo so no drama ewo so omo no de ba ye de edian no mo so ede tu wo mu nuanom ewo fi a wo mu tie afoforo so efo prince wo ko he prince madam na wo ko he na we ne wacha sa no madam ba chara me ya de na wo ya de so with him time no so madam ba chai na ne 1 month enti prince ade na yensu free sa drama mo madam si ya nkola dia ye be jai se obi ya na ade na yesre na ana se ye wu obi na se bi fort one ho pani yesre na ye si ye jai e si ye jai ampa momi ya monse manuel Pastor Clement Pastor Clement Para Eden na yensuan free drama him Para de me say free ni say so wai ya wo nya na so ye yarefo na osre na enye ti e was ye twen ehun free sa de no nya sa ah okay ene mo me mo ensema pastor okay ana mimi wa he
Madam on the also walk away wa brochire. Mimi. Madam. Bra, tre by Mike. And I know first time me boy. No, madam. Oh, okay. What happen? Yes, madam. Sir. Yes, madam. What bad drama ni? Oh, okay, yeah, mpa. Nti Mimi yan hwa de na yen fan free and that drama imo. Pastor Clement na sha se no. Madam, yes, so obi maame. So o maame wo bana so nkrofo slay na mayen slay no. O se so maame ye den ya. Pa chan. O maame ye den. O maame ye den ya wo ba. Wonte menka wo mama na we ni bi no wonhye. Wonte menka baafo yi ma no na fashion aso no onti asem na meka wa ha no. Mimi wo se say. Se maame wo na yale wo na. Hey, Francisca. Eti munya dio. Ti mimi asembe na o ka yemfa dan na mfiri mu. Se maame wo ne ba e ma yensre no because oye mumu a ne bia na so akwo ba na so akoye mumu. Nti yesia wa mu se mamo nsre mumufo. Okay. Enti ena afutu a wo se ye free ena drama no mu a ena obi a kire na dwen afa ho no. Enti na busua ena tactical drama. Tactical drama ye do ba ye. Ya tactical pa. To create much greener world. Where so the nedia aba wase o de adwoa adepa. O di free abuabu Pentecost. O say a great story pa. Yeah, that's so. Eti abusianfo ye na ya so. Ebe hu se sports for no so ani abre gidi barrister de gina machi hey. Eti wo mani abre pa. Na me tactical popcorn no ma bi. Madam Dadio. Madam Yenidi. Madam Aribi. Madam ko di afitiano pa. Dabi me say. Madam Yenidi panto me ye. Bajo kaso. Me say me tactical popcorn ho na Aribi. Madam Aribi. Madam Yenidi. Madam Aribi. Mo Aribi. Madam Aribi. Enya de. Madam Papa. What will be that? It is tactically sweet. Tactically fruity. Tactical popcorn so upe bi ato abehume. Upe bi ato a tactically sweet and delicious. Tactically popcorn, oh, it is vetted and approved by Odia Henkai Kwame Yaboa. Okay, Etiabusian for her any day and Neju Mediano Ebesie. Nyami Aduma da sene ye beshia. Etimi mamu nyina baba yo. Pofowa. Kwame Asante dia kwa be fonten tankese ne so. YouTube ni Facebook. Ti Kwame Nyankopon sha papa. Miko ma crowd asene ye behia nti wa wo fie no wage so se bye bye. But you can hide. Stop destroying this world.